ukayelele eka Afrika wa vulavula. Aye minjhani bothphete na muhumelerisi kwalani. Hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government. Hayi mfumo wona wa hi hluleka. Hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda. Tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti 1 eye man ti layite hi tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi ni loko hi hindzini kuma ku i vhene. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rixile Afrika-Dzonga rixile mingisori wa mugana London FM na ku xeweta kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho namuntlha hi ra vumune siku hi leri ra 23 ra n'hweti leyi ya Dzivamisoko lembe ra 2026 mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risumati wa Jim wa xitlangoma xingiritano wa xicacana makulelo wa ndandadzi hi hlangana ka nongona ko Afrika wa vulavula eka mungana London FM. So loko hi hlangana hi ku tani namuntlha ka nongona ko Afrika wa vulavula mahungu ya tele kambe hi lava ku ta twanela ka n'we ku n'wina mi angula mi ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona va Democratic Alliance va pfulela nandzu holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki Afrika-Dzonga hi swihehlo leswiya swa timovha letiya ku nga vulavuriwa hi timhaka ta ku vavuyi va tikuma kambe ntwangeti a hi vona ntsene ku hehliwana leswaku ku na van'wana holobye na va nga kuma timovha to suka kwele a China makaka sa xivutiso ku ta va ku ri ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku mukela kasi vanhu lava a va holi nchumu a va holi nchumu vhele vanhu kambe mhaka leyi kumbexana na wehe hikwalaho nga koho u nga hi pfuna ku va hi angula yona hi ndlela yaleyo ni twa ku rhumeriwa mahungu ya ku komba leswaku ku na mutswari loyi a nga tswala vana vanharhu exibedhlele xa Letaba kambe i ncini leswi endlaku swi va mahungu i ncini ku nga va ku ri mhaka ya ku kumbexani i yini xi endlaku a hi ro sungula vana va tswariwa va ri vanharhu kambe leswi endlaku swi va mahungu i yini kumbe mi ta hi byela n'we mi swi tivaka hi ta kota ku swi twa ku hi kota ku swi landzelerisa ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo va nhlangano wa tinqambi a Limpopo hi ku rhangeriwa hi murhangeri wa vona Mphoza Mashavela ve ri hayi kulukumba luya Shebe Mabena i fanele a kuma ni vula Tatana Chauke va fanele va kuma bail ku ri va ta kota ku xo sungula va ya kuma vutshunguri ku nenge wa vona xiphiqo xa vumbirhi va kota ku va ya tirhela ndyangu wa vona a swi vulavurisani phela sweswo swimbirhi loko munhu a tshunguriwa nenge a i tirha yini ku cina no yimbelela se a swi lavi nenge liwa wu holini se va vula ku yini va vula ku loko se n'we mi ri yini ku na mutwisi wa ku vava loyi ku nga cinciwa vutomi bya yena hinkwabyo byi cincile ku cinca kumbexana Afrika-Dzonga ku fanele ku tumbuluxiwa yimani swi vulavula hi ririmi ra le xitarateni Afrika-Dzonga kumbexana ku fanele ku tumbuluxiwa road accident fund ya swibamu a mi swi voni hi ku swibamu leswo wisiwa swi cinca vutomi bya kulukumba loyi a nga khumbeka a nga ha ri yena sweswi ni vulavulaka a nga ha vulavulisi swona leswi a vulavurisa swona madyele ya yena ma ha ri wona hileswaku se u hundzike mutsoniwa se i mhaka leyi kumbexani na yoho yi fanele ku yi langutiwa se hi ta vulavula na vona hi ta twa ku va ri yini hi mhaka yeleyo kahlekahle SACP na ANC mi lava ku fikelela yini siku ni nga ta va na nkateko wa ku vulavula na mutshamaxitulu wa ANC a Limpopo ni ta va vutisa hi ku i van'wani va lava ni va tivaka va ri xirho xa SACP ku kahlekahle loko se va ri mutshamaxitulu wa ANC a Limpopo va ha ri xirho xa SACP na van'wani va lava va nga kona na n'we mi swi tivaka hi pfuneni ku swi twisisa hi nga tsaka ku twa mhaka yeleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 mhleri va ta va ri kona tatana Good Enough Mashego matsundzuka tolo hi vulavule hi timhaka ta ku ka ku nga antswisiwi miako kumbe leyi va ku yi ri Giyani ehansi ka mavoko ya Limdev ma swi tsundzuka hi va rhumerile hungu va Limdev hi ringetile ku tihlanganisa na tatana hi tekani Magwetse ku fika sweswiwani a va se vuya ka hina swi nga endleka ku ri mhaka ya ku lava va vutisa a ni mi
tatana hi tekani vo vulavulela swi nga endleka ku lava va fanele ku va nyika vuxokoxoko va swi tiva ku a va na vuxokoxoko bya nchumu vo lulanga ku va nga antswisi miako liya hi swivangelo swo tiva hi vona kumbe tatana Magwedza va yangi ka vanhu lava swi hi kambirhi se a swi na mhaka a swi na mhaka loko xikombiso katekisa hi hlangana na premier hi ta va vutisa ku va swi tiva ku na ndzawulo leyi endlaku leswi naswo yi nga teki na le moyeni ku ta vulavula na swi tiva ku matsalani wa ANC a Limpopo tatana va Musanda vo Rubin Madaje a va swi rhandzi ku vanhu va nga ti ku vulavuleni ka Munghana Lonene a ni tivi ka switichi leswin'wana a ni tivi kambe ka Munghana Lonene ve ri swa va vilerisa loko vanhu lava va ku va deployiwile va nga ti va ta vulavula ka Munghana Lonene se hi ta mafikisa mahungu lama ya ku ndawulo liya ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbangu ra vupfhumba ehansi ka xiyenge lexi xa leader lexi nga xo xi vonaku ku miako ya a va la ku tatana tinhlamulo hikuva hava va le ku tirheni nchumu loko ku ri ku va tirha hikokwalaho ka yini ku ri na miako yi ngo hlakala va yi langutini se hi ta swi landzelerisa ku kondza hi ze hi kuma nhlamulo ya swona a hi le ka swona namuntlha a no vula a no hundzisa ku hi kota ku va hi swi tiva hi ndlela yaleyo ni vone loko ni kha ni vona mahungu nampundzu ka Morning Live a ni swi vonangi mina swa Giyani swi sale swi va koho futhi kumbe va tlhe va susa futhi ku hey hi ta utwa mani hey hi ta utwa timpfula ve ri ti vuye hi matimba mani tindhawu ta le makaya hala makaya huma kona loko ni kha ni ta hala Polokwane hi Musumbunuku hey tilo lera ri ba laha ka va Mahatlani ka Ribungwana laha ni swi twa ri le ku beni na mpfula yi kha yi na swinene yini ku ve ni ri ka Manghena purasini sa ni tivi sweswiwani xiyimo xi njhani kambe ve ri yi ta hangalaka hi ndlela yeleyo a hi yineni mahlweni 0860 00254 na ri teka riqingho rero ndzaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nakonako i Africa wa vulavula eka ku haxela wona twi kusuka la Polokwane a hi kuti mingisero wa mina ku u angula u ku yini Xithangoma hi loyi Xithangoma loko no swi vula ku mingiseri loyi a nga swi twisisi swa va Xithangoma ku swi vula yini kambe swi na mhaka a hi swi tshikini swa amukeleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani a hi papa Mpfukeni hi pfukile hi ngo vona Mpfukeni ni lava ku vulavula hi leyi ya vana vanharhu matriplete kumbe ri khumba kutsongo le ka leyi ya xivixidi ya hi nga vula hi ku why swi fanele swi ta mahungwini loko ku ri vana vanharhu va nga tswariwa Butet mhaka leyi humelelaka ngopfu ka ti-public hospital Butet loko ku tswariwa voho vana vanharhu swi endla mahungu hi mhaka ku ri minkama yo tala ku va ku ri munhu loyi o ka a nga ti koteki ku fana na loyi a nga ta va a tswale va Mediclinic na yini so ri kume swi na vito swi endla ku ri swi vitanyana attention ya ku ri ku tlha ku fanele ku va ku ri na relief yitsongo loko wa ku ri mina Miss Gidi vito ra mina loko wa ku ri mina ni nga ti kumela vana va lava nharhu ku ri a Lethaba kumbe a Gapane va boheka ku swi yisa mahungwini because ku na ti-foundation vanhu vo tala lava kotaka ku ri va pfuneta munhu wo fana na loyo a hi ngo ku ri munhu wa ku made already u hola grant Butet swi endla yini swi yisiwa na le mahungwini ku ri mfumo u kota ku pfuneta mi ta languta in the past I think tin'hweti timbirhi tinharhu ku na vana lava va nga ha ku separatiwa va le Polokwane mfumo a wu hume wu tlha wu vula ku ri u ta va akela na yindlu ma swi vona i mhaka ku va va languta xiyimo ku ri xi va xi ri njhani xiyimo xa le mutini na munhu yaloye aka matirhelo ya yena ya siku na siku se swi vula ku yini swi vula ku sweswiwani wa ku n'wansati kumbe ku tswariwe vana vanharhu swi landzeleriwe hi mhaka ya ku languta ku eyi mara se ku tlhe ku landzeleriwa xiphiqo ku vangiwa swin'wana xiphiqo ku va ku ngeteleleke xiphiqo because swa humelela ka leswiya ka ti-private hospital swi tele masiku hinkwawo swa humelela swi ta le mahungwini futhi na vini va swoho va tlhela va vula ku ri hi kombela swi va swilo swa hina ku va na confidentiality leyi nga kona so mara leswiya swa munhu njhe Butet wa ku ri maybe swa macheleni swi nga sasekani ngopfu tsutsumela ngopfu emahungwini
ma hi vona ku va ta fika va ku hayi no hi te ku va voneni jikijiki no hi ta va akela yindlu hi ta va akela yindlu ta hamba hi va nyika mali ya so n'hweti na n'hweti kumbe hi ta va xavela meleke wa so kumbe xana Butphet lo a ri n'wamabindzu na ye a huma kwalaha mahungwini na ku hayi lava loko va ri so hina hi kombela ku teka responsibility ya ku pfuneta ka vana lavawani for the next 12 months swo fana na sweswo ma vona no na mitu ni nga nghena ka xixi ku at least nghena ni ka tata Chauke lowu hala ka va Eric ka Chauke Chauke nga va n'wi vavisini munhu loyi mi a nga cripple a nga ka wheelchair swin'wana na swin'wana mara mi lo pfumela ku ri munhu un'wana na un'wana loko a dyohini hambiloko sweswiwani u fika ni va dlaya va ri 4 vanhu xibamu ni langute hi vanhu va ku ni mi etlheteleriwa na khomiwa loko va va tiva ku ri ni huma ka Nhlaniki kumbe ni huma Babangu va confirm address ya mina va tlhela va meka sure ku ri va languta swa ti-passport a ni munhu wa ku travel a ni munhu loyi ni nga ta baleka kumbe va ku ni ta hamba ni ta sayita loko i case yi karhi yi famba munhu un'wana na un'wana beli fanele yi kuma why ni vula so ku na vanhu vo tala lava hi nga ta ka hi nga va mention la va kume ti-bail va dyohe swilo swa ku tlula mfanelo luyani ni fika ni hleketa nkama wun'wana kumbe xani ku ve na politiki ya fika yi nghenelela kumbe swin'wanyana bail a fanele a yi kuma loko ri va fila ku ri i vavise munhu fanele a va hatlisi inani va nyika bail case yi hatlisa ni va na vumbhoni va kota ku n'wi gweba va kota ku seva ma vona ma tiva xin'wana xi hluphaku hi bail mingisero wa mina i ku va Chauke a hi ro sungula va tlula va tshame va yi kuma bail va tlhela va tlula na milawu ya kona ma swi vona se ma swi vona loko bail phela loko yi nyikiwa yona yi tlhela yi va na swipimelo ma swi vona se loko i ri na matimu ya ku i pfa i tlula ma swi vona ku swi hetelela swi endlisa swin'wana loko ri va vona na matimu ya ku pfa yi tlula then a va proceed trial swi lava le ku dyeka nkarhi ku hetiwa yo mali ya state leyi a ku dyi nkarhi vona a ni ri bona a va rindzele a ku ta va na trial date ivi sweswiwani va ku na new evidence va ta ku kombeleni ka bail loko ri ku yi hi ndlela leyo mi nyike na nkele rin'wana ni nga ri tivi Butphet na metrate papa na cancer inkomo 0860002543 mativa loko ni kha ni tala ntirhweni ni kume tinqingho timbirhi ta vayingiseri ne a ni swi rhandzi mina mi ni bela riqingho mi ku hala ka hina hi ya mati ayikho loko mi ze mi vona mi ba riqingho mi ku hala ka hina hi ya mati tanani la moyeni la hi mi lava la ka 0860002543 loko mi ni fonela mina ni ri kaya swi nga antswa mi ku Matebele phela la ntirha koho mina a ndzi hola ni na tin'hweti tinharhu a wu nge swi koti ku ni pfuna na kumbe lamita swa wena seni sweswo leswi hi nga swi laveki i ku nongonoko hi fika la moyeni munhu a ku Matebele mina ni na xiphiqo a ndzi hola nongonoko lowu wu tsakisa lowu mi kamba ku hina kambe nge ni fonele ni ri kaya i ku hina xiphiqo patu leri swi ni ndloyini mina ni ri kaya a hi amukeleni lava ni hlekani minjhani tatana papa mina hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile a kenza ni kombela ku nghena ka leya tatana Chauke ayi ni vula ku nhlangano lowu wa vona lowu nge a kumi bail a ta kota ku ya kuma ku pfuniwa kahle va hleketa ku loko a ku ri n'wana wa vona loyi a nga duriwa a va nga ta va na yona miehleketo yeleyo a ku ta va ku ri vona va ri mahlweni va kha va vula ku a nga na mahanyelo muhisa loyi hi ku swilo leswi kahle nga ku swa languta ku i mani wa ka mani a endlisiwa ku yini i vangani vanhu lava va nga exitokisini va kha ku pfumaleni ka bail why va nga yimi va ku hinkwavo vanhu lava nga xitokisini a va kumi bail ku swi nga khathaleki ku va endle yini kumbe swi nga khathaleki ku i mani loko a ni nawu wa tiko leri wu vula sweswo ku munhu i na lunghelo ra ku kuma bail loko ka ha yimeriwe ku tenga loko a fikelela swipimelo swo karhi Butphet ku heta ku kombisa sweswi ku va munhu a kuma bail ku na leswi a fanekele a swi fikelela ene loko ku ri ku leswi swipimelo leswi va ku nyike swona wa swi tlula ni nge ku nyiki bail loko munhu loyi vulavulaka yena a hi munhu loyi hi ngo sungula ku endla milandzu a hi munhu loyi o ka nga tiveki ku tikweni ku i hanyisa ku yini i munhu loyi na nawu kumbe moni ku court ya swi tiva ku i hanyisa ku yini yi na history ya yena i ya kuma bail njhani ku ri ku
va swi tiva ku loko o yi kuma i ya tlhelela kwale ndzhaku a endla leswi a swi endlaka kumbe a endla ku swi tlula swona swona va ri yini hi munhu loyi namuntlha a nga tshama ni nga n'wi vula ku a nga cinciwa a va mutsoniwa ku ve xikwembu xi n'wi tisanga misaveni a ri mutsoniwa ku endliwe vutsoniwa hi munhu un'wanyana loko a ku ri xaka ra vona a va ta yima na yena na va ku a humi hi ku i endle xilutha ntsena a nga endlangi munhu wo tiveka a ni ri vona va langute ku va seketela xirho xa nhlangano wa vona swi bihile ku seketela phela loko ku yiwa khoto ku fana na sweswi ku yiwa ku khoto va ya maxaka ya yena Chauke va ya maxaka lava nga twisiwa ku vava hinkwavo va ri na ku langutela ku hambana lava mi twisiwa ku vava va langutele ku hakho a nga humi lava va maxaka ya yena va ku a vuyi kaya leswin'wana hi ta swi vona sweswo a swi twa hi vula ku mindzuku va lava ku loko swi endlekeni ka un'wana wa ka vona hi yima hi ku hayikho munhu luyani a kumi bail loko ku endliwe un'wana wa ka vona kumbe va ta lava ku va ta cinca magenge hi ku swilo leswi kahlekahle loko hi swi endla ha rivala ku mindzuku swi nga endleka ka hina i vutomi i vhilwa swilo leswiwa loko vhilwa namuntlha ri mi hala mindzuku ri nga rhendzeleka ri ta ri ta kandziya wena na metweni thank you khensile bota mina yo katika katika n'wemeriki n'wena meriki 08600025 ni vone un'wana a ni rhumele hungula va nike mutirhikulori va ku kombela mi byela na swo swa ha tlhelela kwalani kha ni vula ku na swin'wana a hi swi endli tikhoneni swa ku patrola ka n'wina ri vavisekile a hi swi endli tikhoneni swi ndliwa kwa nongonokweni mi ba riqingho kwa mi vula swi tiveka tiko hinkwaro swi tiveka ku n'we mi tshama ka patron ngenge a swi swi lavamila nambara ya mina helo sweswo ni ringeta ku teka pasi a ri vuyi swa n'wina seni sweswo mi nga ni fonela mi ku ni le ku tsandzekeni mi nge swi koti ku kumbexana loko mi ri giyani mi ni hlanganisa na mhani kanyana hi kota ku vona ku kumbe se swi vusi sweswo swa ku taniya ma hi vomhaka kona sweswo swa antswa mara u ni rhumela ku patrola ka hayi khona ka mi nga husi nomboro ya mehe a hi vulavuleni moyeni hi lowu nomboro hi leyi 0860 002 543 ni vuya na good enough mashiko andaka lexi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM akomanela hi na hleketelela ka ni ngo ka xiyanimoya wu vulavula hi swo hleketelela ka xiyanimoya wu vulavula hi swo hleketelela loko vo president va ta va kha va vulavula na rixaka hi awara ya mune va ri na mani va ri na tatana Mbalula a hi ta swi hleketelela ku va la ku ndla yini sweswiwani loko va la ku vulavula na Prof Kachalia a swi tiva ku va la a swi hleketelela ku va la ku ndla yini kambe hina a ka xiyanimoya haxi swi swo hleketelela hayi haxa swilo leswi swi nga le ku endlekeni kumbe leswi nga endleka ma vo mhaka ko kambe loko a vulavula hi hleketelela kahle va SACP na va ANC va la ku thalanela kwana ka hina tanihi vateki va mahungu ka media kumbe ku endleka yini tatana Solly Mapaila ni va voni va kha va vulavula lero va nga se va vule swin'wana a hi amukeleni emuhleri wa tipolitiki good enough mashiko hi bula na vona i ndlela yoleyo loko no n'wi vutisa ku wa ku tiva a Pilgrim's Rest i ta ku byela ku na ku tiva ni vula good enough mashiko i kun'wana ka tindhawu leti ta Mupfhumba a Mpumalanga very vaceli va migodi swi nga ri nawini ve le ku celeni na lomu a ku ri ka tindhawu te ta Mupfhumba ku nga ri khale mutata wa ku ve le ku celeni le ve ri le ku kambe le ku yisiwaka vana a Eco Cave ya mutata wa ku ve le ku hayi tiko ra n'wina hayi kona good enough inhlekani brapeta vangiseli va Afrika vulavula minjhani epfukeli buto mina khensa swinene mani hi tila hi hlanganisa hi SACP ANC namuntlha va ri va vulavula na vateki va mahungu a va vulavula va ri ndhawu yin'we un'wana na un'wana u vulavula ka yena kahle ku le ku endlekeni ka yini la leswi swi ta endleka nyamuntlha i ku ri i ta vona ku ri i mani wa ku ri u ta pfala tihlo hi xilungu va ku wa blinka ka SACP na ANC ku ri SACP leswi va swi tivaka i ku ri va hava matimba a ku hlula ka nhlawulo va nge swi koti ku hlula nhlawulo nkarhi leyi va sungula ku vulavula ku ri vo va ta contesta va ta
contesta nhlawulo a va ri kumbe ANC ita chuka ita va nyiketa swin'wanyana ku na leswi ita va nyiketa so leswaku ku ri a va na sweswi so leswi swi vulavuleke hi matsalwa jikelelo ANC vhiki leri hundzeke swa ku ri va nyikiwa 10 ra masiku ku ri va ta humelela ku ri va ta sapota ANC kumbe va ta seketela SACP hi leswi swi endleke leswaku SACP vona leswaku laveka yi humela rivaleni ngopfungopfu endzhaku ka ku ri tatana wa minister holobye wa dyondzo Vutimanamela a ta vulavula ku ri ye u vona ku ri ta tirha na ANC so a ni voni ku ri nyamuntlha ku na leswi mapela ta swi vulavulaka swa ku ri swi ta endla swi hambanisa swilo mara SACP xa boha ku ri nyamuntlha yi vulavula ku ri yi humelela ndzhaku ka mhaka ya yona ya ku kaneta ya ku nghenela nhlawulo na ku ri i ta endla yini vanhu lava ku ri va lava ku tshama na ku ri a ni voni ku ri ku na murhangeri wa SACP wa ku ri le ka kabinete Ramaphosa ku ri ta pfumela ku huma ku ri a ta seketela SACP kuve kahle nyimpi yikulu ya SACP na ANC kumbe ya tatana Solly Mapaila na ANC ya tatana Solly Mapaila na Cyril Ramaphosa hayi na ANC and voni ku ri na mhaka leyikulu ngopfu na ANC na Cyril Ramaphosa ku ri Drapet i tlhela ndzhaku katsongo hi lembe ra 1994 hi nkarhi leyi Mandela a ta endla kabinete ya ku sungula SACP a yi nga lavi ku nghena ka mfumo va ku na project ya ku hambana na ANC a yi vulavulanga ku ri yo yi lava ku vona ku va na mfumo wa xikomanisi Afrika-Dzonga na khale vhele a yi nga vulavuli mhaka ya xikomanisi so vanhu va ku fana na Joe Slovo ku ri a ri holobye wa tindlu hi 1994 u komberiwe ngopfu va vulavule na ye Mandela u mu kombele ku ri no kombela u ta endla mara a va nga lavi kahle ku nghena vanhu va ku ri a va ri le ka COSATU ku fana na vo John Gomomo vo James Motlatsa va pfumelanga ku nghena ka mfumo so leswi swa ku ri SACP i ta rilela ku byela ANC ku ri endla yini loko u languta kahle swi sungule hi lembe ra 2005 endzhaku ku ri tana Mbeki a ta hlongola a ta caca tatana Zuma ka deputy president i laha u tweke vanhu va ku fana na vo Vavi vanhu va ku fana na Blade Nzimande ku ri ka kabinete ya Mbeki a ku na makomanisi a ku ri a nga rhandziwi ngopfu va ku fana na vo Charles Ngakula va ku ri a va nga lavi ku fambisana na Jacob Zuma so i laha sunguleke koho ku ri va lava ku tirhisa ku va ka voka alliance ku ri va ta kuma titulo ka yona so i leswi kahle SACP a yi nga fanelanga yi nghena ka mfumo kumbe a va fanele ku ri lembe ra 1994 loko se ku kumiwa Liberation Afrika-Dzonga va huma va ta tirha ntirho wa vona ku na ku ri va ta ku ta famba na ANC mara lava ku va na makomanisi a ku na komanisi kotaka ku ri va va na matimba ku ri va ta va na mayor ku va ta ku hina hi nga endla mfumo hi nga endla government of national of coalition so sweswi ku laveka va famba ka nhlawulo va biwa loko va biwile va ta tlhela ka ANC va tiva kahle ku ri a va na matimba ku khoma tiko se loko va biwile i va tlhela ka ANC swi va ka xiyimo xa njhani a swo vula ku se ku ta va ku ri xikombiso xa ku faka vandla rona ri ra SACP ya i nge SACP ku laveka i biwa loko i biwile i tlhela ka ANC si va byela kahle ku loko mi ta tlhelela ka hina hi tirha hi ndlela leyi na ndlela loko mi na lavi ku tirha mi famba a ndzi ri nkarhi wo leho ANC ta va yi tiva na yo ku ri a yi lavi ANC ku ri a yi xote SACP ku ri yi ta hlula nhlawulo sweswi Brapet ANC tshame ka 40% ka tiko hinkwaro a yi ri kwini SACP nkarhi leyi va ta fika ka 40% leswaku byela ku ri a ku na support leswaku ri khale COSATU ya khale ya vo ya khale ya vo Jane Naidoo ya mani a va swi kota ku ri vatirhi va ta vhotela ANC laha swi voneke va fana na Mandela va eka vo 80% a yi swi kota ku tisa vanhu mara i nkarhi leyi ku fika 2007 va ti endla ku ri va tirha na Jacob Zuma loko ku yiwa Polokwane conference va ri va lava ku ri Thabo Mbeki a huma hi nkarhi leyi ku nghena vana ku fana na vo loko ri sweswi chairperson wa vo minister leyi wa timinerali leyi Gwede Mantashe ku nghena Gwede Mantashe i laha swi sunguleke koho ku nga fambi kahle ku ri va teke department ya dyondzo loko va endla ku ri ku la dyondzo ya higher education va nyika tatana Blade Nzimande mara inkwenu va swi tiva ku ri va teke tisita sector education training authority va ti faka ka department ya higher education
i-collapsile sita kukhome komanisi ri khomele ka high education sita collapsa i-collapse ku ri mali jiwile and ku na munhu loyi mi tivaka ku ri u khomiwile ku ri kumbe komanisi vulavule ku ri ku laveka khomiwa mali maka ku jiwa mali ka tisita so leswi swa ku ri SNCP tata yi tikomba ku ri yina yi base ngopfu a yi fani na ma-ANC man'wanyana a ku na ntiyiso loko u languta vanhu lava ku ri va khomiwile va kombiwile ka Zondo Commission ku na van'wana va ku ri na vo makomanisi ku ri na vo a va yiva mali loko ta la Mpumalanga ku na swilo swa ku tala swo ka swi fambanga kahle a swi fambi kahle a swi fambanga kahle ka mfumo wa Didi Mabuza ka mfumo wa Thabang Makwetla swi khome hi makomanisi so mhaka ya ku ri makomanisi va na ndlela ku fambisa swilo ya ku basa a ku na ntiyiso kwala so sweswi ku laveka loko va famba va nghena ka nthawulo va biwa va ta biwa vhele loko va nga famba va ta nghena va biwa va ta dyondza va ta na mapayela ku ri a va na wo matimba a ku byela ANC ku ri ku laveka mitirhana na EFF ku laveka mitirhana na MK Party so va ta tlhelela va ta le ka alliance va vulavula kahle ku ri kumbe va huma kumbe alliance kumbe Khosati huma ku ri loko Khosati a yi humile ka alliance swilo swa vatirhi va la Afrika-Dzonga va ta va swi kota ku tirha kahle sweswi mhaka ku ri va ta vulavurisana na ANC ku ri a yi nyika vanhu minimum wage ku va 28 rand kumbe 35 rand so leswi endlaka ku ri ku nga vi na ku kula ka vanhu va ku tala a va na mali mhaka ku ri Khosati na ANC swilo swin'we ni nyikeni xifaniso xa leswi mako heta ku swi vula hi ku olova good enough Mashego hi tlhelo ra loko ku ze ku va na leswi vengeri i Communist Party yi va yi kha yi lava ku fikelela yini yi va yi kha yi lava ku vona ku mafambisele ya swilo ya endlisa ku yini ka tiko ro karhi naswo yi hambana kwihi loko mi yi fananisa na leyi se yi nga Communist Party ya Afrika-Dzonga Brapet ku ri tisa ku ri Communist Party ya sweswi na Communist Party ka Communist Party general ku ri tirha njhani Communist Party ya la Afrika-Dzonga i sunguriwe i valungu va ku ri a va huma Europa hi nkarhi leyi ku hi 1918 1920 hi nkarhi leyi ku ri Europa a va nga lavi vanhu va majuta va nga lavi majuta va ku ku na i xilungu va ta ku ti-pogroms va teka mabindzu ya vona va teka tindlu ta vona so va huma va famba matiko hinkwawo van'wana va fika la Afrika-Dzonga i lava fikeke lava ku ri vo Joe Slovo na van'wana va ku ri va tsale vo Joe Slovo i group ya ku sungula ku ri i suka Poland va suka Hungary va suka na matiko na Russia va ta la Afrika-Dzonga ivo va fikeke laha i vanhu va tiva komanisi ku ri vukomanisi wu sungule hi lembe ra 1917 le Russia ri sungula hi group va ku i ma-Bolsheviks va ku ri va teke mfumo wa le Russia va ta na communism so i vanhu va ku ri va huma Europe so makomanisi a ku sungula Afrika-Dzonga a ku ri valungu so ku ta vanhu endzhaku kwalaho va ta joyina vanhu va ntima a va ri le ka ANC nkarhi leyi va ku South African National before ita vito ANC va sungula va joyina kwala so lava a va lava ku ri ku va na mfumo wa makomanisi i mhaka ya ku ri le Europe vanhu va ku fana va Adolf Hitler a va zondile na America a va nga va lavi kahle a va nga laviwi ematiko ku tala ku ri makomanisi a ku sungula u vulavula hi vo Frederick Engels vanhu va dyondzile ta va tiva vulavula na ku fana na vo Karl Marx vanhu va le Europe so loko i ta la Afrika-Dzonga la Afrika-Dzonga i kuma leswaku Afrika-Dzonga a ku na swithawuthawu va ku of a different kind loko va ANC ku ri ku na apartheid i fambisiwa hi valungu makomunisi la Afrika-Dzonga a ri valungu and hala ku na vanhu va ntima ku ri a va nga tivi i communist so va nghena ka communist sweswi Communist Party ya la Afrika-Dzonga i khome i vanhu va ntima ngopfu hayi valungu ta hi vo Jeremy Cronin na vo mani so character ya vanhu va ntima East Africa Brapet kuna swilo va ku kuna communalism i nkarhi ya ku ri i ndlela ya ku tirha swilo ku ri loko va lava ku lima endzhaku ka timpfula le Giyani kumbe le ka Malamulele kumbe le Madimbo vanhu va huma va tirhisana i leswaku ri i communalism so communalism khale ri koka vanhu va ntima communism ite na valungu ka vanhu va ntima so sweswi loko vi nghenisela ka ANC i la vonaka ku va na problem ko ku ri vo Solly Mapaila a va voni communism i fana na leya vo Joe Slovo vo va lava communism i fana na leswi swi tsala ka ANC swa ku ri communism i ku khoma mfumo communalism a ku khoma mfumo vanhu va ntima a va havi communism ku va swi kota ku fambisa swilo i mhaka loko vona ku na contradiction ku sungula ku ri communist party ta khome vanhu va ntima ku va na conflict i mhaka ku ri ku tirha swikan'we ka vanhu va ntima a swi lavi political party swi lava vanhu va tirhisana ntsena ene sweswi mi vulavusona ni swi tiva kahle hala ni tshama koka va nghena purasini
a swi koteka ku vandla lwangu ra yindlu hi siku rin'we ku ndliwa tsima ku ta vanhu va ta ku ndliwa lwangu ra ka hina ri hela ri tlhe ri tlhandlekiwa ivi ku sala ku ri fuleriwa van'wani va ndla sweswo loko ku ya rimiwa va ya hlakula nsimu ya kokwani hinkwavo va tele loko va suka va ya hlavula ya ka va swimanimani loko suka eku ri tsima sweswo hi leswi swa ntirhisana leswi nga laveki so loko u lava ku teka so u lava ku swi faka ka mfumo va ku communism swi nge tirhi ku ri vanhu va ku tirhisa kan'we a hi swilo leswintshwa ka vanhu va ntima khale i tirha xikan'we so vo swi mapayila that's why ni ku i lembe ra 1995 a ku fanele va huma ka alliance va ta swi kota ku yaka ti-structures laha handle va ta endla ku ri vanhu va tlhelela ndzhaku ka ndlela ya ku tirhisana ku na ku ri va ta ku hi lava ku khoma mfumo swi nge tirhi le ka mfumo wa Afrika-Dzonga ku ri Afrika-Dzonga character ya yoho a yi pfumeli ku ri ku va na communism so va swi tiva kahle so that's why va lava ku ri va ta influencer ANC ku ri va tiva ku ri ku hlula ka mihlawulo swi nge endleki vanhu va nga va hlawuli hi ku ri litsima hi Sepedi va ku litsima ri tshama ri ri koka ka vanhu va ntima loko vanhu va ntima ku na ntirho lowukulu ngopfu va swi kota ku tirhisana loko ku ri na ti-funeral a vona ku ri va tirha hi community a ku na ku ri a va tirhi ku fana na valungu so loko u ri u lava ku endla swilo swa vo Red October swa vo know your neighbor a ku na campaign yin'wana ya Communist Party va ku know your neighbor a ku lave ku ya ka vanhu va ntima ku know your neighbor vanhu va ntima vhele va tiva vaakhelani va vona a ku lave ku ri ku va na campaign ya politiki so hi leswi endlaka ku ri sweswi ku na conflict na vona ANC kambe ni byeleni good enough ku loko ku ve vantima va swi tiva ku ntirhisano kusukusela khale na khale wu ri koho hikokwalaho ka yini vandla ro fana na SACP ri nga nyuki ri nga flourish ri tikomba ku ri le ka misava ya kahle ya ku vantima va twanana na ntirhisano ri nge nyuki brapet ku ri a ni ri u tisa ka vanhu va ku ri khale va tirhisana swilo swa ku ri a hi swi swintshwa ni sungule ni ku communism ite na valungu la Afrika-Dzonga le Europe swa ku tirhisana swo hava ku na ku tirhisana so loko valungu va yi fambisa communism va swi kota ku ri va dyondza swilo leswintshwa ka vona loko u teka leswi u tisa ka vanhu va ntima swi nge tirhi ku ri u dyondzisa munhu swilo swa ku ri khale a swi endla khale vanhu va ntima so a ku laveki communism i va politiki ku laveka ku va programu ya vanhu va ntima va pfuna vanhu va tshika leswaku ri hi lava ku khoma mfumo ku ta va teka vanhu va ku hi lava ku mi pfuna ku ri mi tirhisana nga tirhisana hi ndlela leyi so swi nga tirha vanhu va nga swi kota ku ri va tirha kahle so vo va lava politiki va lava ku khoma mfumo that's why i nga swi koti ku kuma vanhu yi nga swi koti ku va seketeri a yi swi koti ku va kume ku ri loko yi ku know your neighbor va na problem ya ku know your neighbor hi October Red October so ndzi ku ri ndzi tiva neighbor ya mehe njhani ku ri va ka Mbhiza ndza va tiva va ka Mavona yi tiva va ku tala ni tivi na neighbor ni tiva ndyangu loyi hinkwawo ka wona hi languteni hi ku loko ku ve SACP yi le ku tsakeleni ka ku kahle mfumo lowu hi nga ka wona wa GNU xikombiso a wu fanele wu katse EFF na MKP ku va ku la ku fikeleriwa yini ka xiyimo xa muxaka lowu ngopfu loko ka ku langutiwa ku van'wani va hehla ku mavandla lama hinkwawo ya suka ka ANC van'wani va ku a va ri active kumbe va vonaka ngopfu loko swiyenge swo fana na va Eskom Dinel SAA Prasa ku hlaya ku xurha swi ka swi fa kambe va ku hi vo a va fanele va va koho ku kota ku va ku yisiwa tiko leri mahlweni ku va ka kula ku fikeleriwa yini Brapet vanhu lava ka timhaka leti vulavulaka hi to ku na swa ku tala swa ku ri na vo a va swi kota ku dya ku na swa ku tala swa ku ri na vo va swi kumile ku na swa ku tala swa ku ri va tiva kahle ku ri loko a swi fambisiwa hi ndlela ya kahle a va nge kumi nchumu so loko va ku hayi mani ku laveka mi tirha na EFF ku laveka mi tirha na MK Party va tiva kahle ku ri loko mi tirha na EFF na MK Party na vo va ta kuma xitulu va ta va na xitulu phela leswi swa ku ri sweswi va ku na ti-minister in the presidency like vo Cyril na vo Mbeki na vo Zuma swi sungule hi lembe ra 1994 ku na va ku na minister without portfolio ka Tata Nelson Mandela ku ri Jane Naidoo huma ka COSATU i ku ri COSATU a yi nga lavi ku rhumela vanhu ka mfumo so SACP va se va tolovele ku dya va tolovele u ta tsundzuka Brapet a ku na mhaka ya ti-black plastic va ku black trash bag ndzhaku leyi enkarhi leyi Zweli Nzimavavi na Blade Nzimande va nga swi koti ku tirhisana kahle va ku na ti-bag ta timali
so va toloverile loko u byela Buti Manamela ku Buti Manamela ku laveka u huma ka ntlu ya vuholobye le Waterkloof u ta nghena u ta va khanselara ku rhandzi ri phela ku yiva ka nhlawulo wa makaya leswi vulaka ku ri loko Buti Manamela kumbe mani a huma laha ri ko a nge hlelele ka vuholobye u ta va mukhanselara u ta campaign ka vukhanselara so leswi swi endlaka i ku ri vanhu la se va tolovele ku dya loko va rila va ku hi ku laveka hi huma ka va rilela ku dya brapet ene vaakatiko va Afrika-Dzonga a va swi voni va ta ku Communist Party yo leyi faneleke ya ku ri ku laveka kuma swin'wanyana ku ya hi nawu a ku fanele ku ri ku va na macingelani wa matimba lava ku gatiwa power ku va na munhu loyi a ta cingelaka matimba lawa munhu loyi a fanele a cingela matimba i Communist Party a va nga fanelanga va nghena ka party leyi lola party ku fanele party ya ku ri vanhu va dya nyama va le ndlwini a ku laveka loko ANC va dya nyama le ka Graviton yo yi tshama le ndzhaku i a le handle va ta gata power ku ri ANC yi fika ka 40 i ku ri na vo va nghenile va nyama va kuma ti-nominate a ku na munhu loko ri gate power kale so i leswi twaka sweswi va ku laveka EFF na MK Party hayi ku ri va lava EFF na MK Party tirha na ANC vo va ta tshama va macingelani va tiva ku ri loko ku nghena EFF na MK Party na vo va ta nghena so loko va nghenile ANC a ku na ku ri ANC yi ta kuma swin'wanyana kambe ANC yi teka MK na EFF yi tshame ka 62% kumbe 63 endzhaku ka nhlawulo 2027 a yi ta ka 21% a yi nge swi koti ku kuma vaseketeri va ku tala mhaka ku ri yi tirha na Jacob Zuma yi tirha na Julius Malema imagine brapet kambe a va swi endlile 2024 va teka EFF Julius Malema a ri deputy president sweswi a kumiwile ku ri va kume ku ri u gate i mhaka ya xibamu se va ku deputy president ya tiko va yi sentence malembe la ntlhanu a swi ta fana na mhaka ya Jacob Zuma a ku ta va na case leyikulu ngopfu loko ku yiva ka nhlawulo wa lembe la 2029 DA na mavandla van'wana a swi ta swi kota ku ri deputy president ya tiko ya kona yo se sensisiwile lembe ra matlhanu nako a nga swi kotanga ku aphila ku ri u khomiwile ku ri u na crime ku ri u guilty a va ta ku i criminal deputy president so a swi ta pfuna njhani ku laveka mapayila byela vanhu namuntlha ku ri kambe Julius Malema a ri deputy a swi ta vulavuriwa njhani sweswi loko se a kumiwe ku ri u guilty hi mhaka ya ku tivela xibamu estadium le Sisa Dukashe le Eastern Cape ya nemetwini a hi tseleni good enough mashekhu hi hetsela hi ku President Cyril Ramaphosa va ri va lava ku kama mi swi vitana yini family meeting va lava nhlengeletano ya vaaki awara ya 4 hi va yingisela mi ri laha nga ta ri la tlhelo ka vo Prof Khatshaliya tanihi acting police minister swi vula yini hi nga hleketelela yini hambileswi hi nga swi lavi ku hleketelela kambe n'wina mi vona ongeti va lava ku hi byela yini ndi vona ku ri mhaka ya masemula yi tika ngopfu ndi vona ku ri va ta yi byela swin'wanyana i mhaka ya masemula ku ri se a ri court masiku mambirhi la hundzeke and i tsundzuka ku ri i nkarhi leyi Jake Siliva ta khomiwa a ri commissioner wa maphorisa na ye swi fanele ku ri a huma ku va na commissioner loko a khoma nkarhinyana mhaka leyi so sweswi a swi tirhi ku ri ku na commissioner wa maphorisa ku ri ku na nandzu wa ku ri va ku u vekiwa nandzu so ni vona ku ri ku ta vulavuriwa ngopfu hi mhaka ya masemula brapet ni ta hlamala loko swi nga endleka ku ri mundzuku u ta kuma ku ri tatana masemula i commissioner wa maphorisa ni vona ku ri kumbe va ta mu byela ku ri na ye a yima katsongonyana ku nghenisiwa n'wana ntirho va ta nghenisa mali ku ti-deputy ta yena to swi twakala ku ri a ti basanga hi ndlela leyi va fanele basa so mara vona ku ri ku ta vulavula mhaka ya masemula nyamuntlha i 4 o'clock kumbe yi ta vhe vitana Mkhwanasi va nge Mkhwanasi va nge va mu humisa kumbe va mu nyika ku khoma va ku no ta pfa va leswi va nge yi nga ta va head ya leswi swa ni vona va nge hayi loyi no u tsanze Jacob Zuma i nkarhi ya mi nyikile loko a vulavula ku ri amen ta khoma mani na mani va mu humisa va mu tshamisa 6 months Mkhwanasi va nge u kole va ta mi kumaka kun'wanyana a ni tivi mthombeni na ye tolo a vulavula ye ka commission ya madlanga mara ni vona ku ri loko ni languta kahle ni vona ku ri ta vulavula mhaka ya masemula va ta mi kuma munhu loyi va ta mi nyikaka ku ri a ta va temporary kumbe va ta kuma professor kun'wanyana ku ri nawu a wu yali ku ri va kuma n'wanyana fanele lava kumeke professor Khashela ko kumbe va ta kuma n'wanyana professor a ni ti-union a ti ri ku ri leni Mashego ti ku
a swi lavi ku commissioner ku va munhu wo ta hi le handle ku lava munhu loyi a nga kulela kwala ka ti-ranks ku fana na loko se ku ta sungula ku nghenisiwa vanhu vo fana na va Phahlane ku fana na ku sungula nghenisiwa vanhu vo fana na va Masimule a ku ka ku ringetiwa ku fambisiwa sweswiya ku se hi lava munhu loyi a nga kulela landzeni ya kota mi kuma kwini a ni ri vulavurile General Khumalo ku ri 90% ya maphorisa le Joni va corrupt so loko a ri 90% ya maphorisa le Joni swi komba ku ri phela i xilungu va ku ku na microcosm swi komba ku ri 90% ya maphorisa la tikweni na wa corrupt so ti-union ti vulavurile kumbe ti nga swi kota ku va nyika munhu wa ku ri vito ra ya vulavuriwa nga i roka Majanga mara for temporary vona ku ri va kume munhu a khomba loko va lava va kume signal formal kumbe a nga swi kota ku khoma ni ri ye national security advisor ya Cyril Ramaphosa ene khale a ri minister wa maphorisa ka cabinet ya Nelson Mandela kumbe a nga swi kota ku khoma kumbe un'wanyana munhu mara la maphorisa na ni voni ku ri mani lava ta swi kotaka va ku ri loko mi faka namuntlha u nge ti general Manamela a vulavula vito ra ye kumbe kwa general u twa mani a vulavula vito ra ye mundzuku ai sena ngomisukule ngoya general Manamela ka general Manamela very yini kahle very mindla hinkwala Mpumalanga ai le me prophet mingiserile professional opinion me ku ri ai wo vulavula ntsena khale va mu suspendile munhu loyi wa huma hi July a jama u je mali for ya malembe a nga vulavuli nchumu swi endleke yini ku ri sweswi loko se ku sale 2 ya tin'hweti ka contract ya ta vulavula me a ni mi tekeli nhlokweni mara ni ta vanhu va ku tala va ku mi tekela nhlokweni me a ndzi tekeli nhlokweni ni tshama laha Mpumalanga ni tiva kahle mhaka ya vo Jimmy Mhlala mhaka ya vo Soli Mphahlanyane ya vo Semi Mphahlanyane mhaka ya vo Godrich Gadi ya n'wana wa Godrich Gadi ya tolo phela leyi so u vulavula swilo swa ku tala i rimi ra vanhu va ntima ku me ndzi ta ku u vulavule nyula u nge tivi ku ri kahlekahle yini ka leswi a swi vulavula i sondo good enough Mashego kasi Khensame ungutwi i ri Khensame ngomiri hayi ta vulavula loko sweswi vanhu lava ku ya bula na tatana handle ka loko ku i xirho xa SACP kumbe na va futhi va ANC loko ku ri ku xirho xa SACP ni nga ku na timinete tinharhu ni nga ku nyika nkarhi wo nghena u ni byela ku matitwelo ya why tanihi hi xirho xa SACP hi leswi nga le ku endlekeni ka vuxaka lebyi bya n'wina bya na vandla ra African National Congress loko hi ka hi sungula mahungu nongonoko la ni vone nga ri a va kha va komba va television va kha va ringeta ku komba mbulavulo wa tatana Soli Mapaila a na wu voni mbulavulo lowu a ni tivi ku kumbexana nga kona xitichi xin'wana xa television xi nga le ku swi kombeni a na ha swi voni na ku loko swi nga ha ri ku swi kombeni helo naswo swa hluphanyana hikuva nga ha vatwi ku vatla va te yini kambe ni vona nga va ri ku vulavuleni na vateki va mahungu kumbe a va se fika nkarhi wa vona i mahlweni kamba futhi ku nkarhi wa kho wu ri yini sa ni la ta twa na n'we va SACP kahle ku kongoma ku mi ni byela ku n'we mi ri yini hi mhaka leyi mi ri yini hi mhaka leyi hi ku i mhaka leyi ni vona ku ngeti i ya nkoka swinene swinene hi ndlela yeleyo kambe handle ka sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM na leyi ya tatana Chauke hi ta bula hi yona hi ta bula hi yona loko hi heta ku bula na Mphoza Mashavela hi bula na yena sweswi hi khometmena to bela wara yan'we sweswi loko hi ya mahungu ya misava loko mi ri na ti-voice note mi nga rhumela hi pfa hi twa ku mi ri yini kambe hi ta va hi kha hi bula na yena hi ndlela yaleyo hi twa ku kahle iye u ri yini hi timhaka leti ta bail hi ku minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni byela ku ka munhu un'wana na un'wana a mo ni zonda njhani n'wina kwala mi nga mi nge le ku yingiseleni kona ku na un'wana a ni rhandzaka swinene ni na va ka hina ni na va ka hina se swi tani hinkwako yalongo mi nga n'wi kombetela ku tintiwo mi ku xigevenga yinini ku na lava va nge i wa ka hina masuses a va n'wi hlambi va ku veri wa ka hina tatwa minkarhi yo tala mi ta ni twa ni mi byela ni ku na n'we mo twanana na ku wa hi se swa xiyenge swa mabulu kumbe byani mi ni rhuketela kumbe mi rhuketela wun'wani kumbe mi layini mina ni nga swi tshika ni swi boha makatla kambe n'wana wa ka hina a nga swi bihi makatla a mi landzelela kwala mi nga kona mi hlamala ku mi landzeleriwa njhani hikokwalaho ka yini ni vula leswi hi mhaka ku na kwala kwani u na maxaka ya yena Chauke va lava ku n'wi vona a ri kaya tanihi sweswi nawu wa Afrika-Dzonga wu vulaka swo ku munhu wa pfumeleriwa ku kuma bail loko a fikelela swipimelo swo karhi
kambe ku na maxaka ya va twisiwa ku vava na va nge kho loyiwani i faneriwe ku tshama le ndzeni a khotsweni hi ku i onhele lana leyi mhaka se ya namile mhaka leyi kambe a hi mi tweneni mingisero mina 0860 00254 ta ri teka riqingho rero kambe sweswiwani a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi nyika mahungu ya misava ya awara yan'we Gayisa. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlikani Budpet leswi Mr Chauke va n'wi yimelelaka lava va association ya vona a swi twali because mindyangu leyi ya vanhu lava nga va vavisetela kumbe van'wanyana i va dlele a hi swi tivi swi tikomba nga ku a nga si kula wa ha ri mfana wa ha ri ntsongo so a hlayiseke le loko vo n'wi nyikana nyana va ma 10 years loko a ya vuya se a ta vuya ri n'wanuna a va ni vutihlamuleri hayi leswi a swi hanyaka laha handle a tshamise hi ndlela leyi liya na lava van'wanyana nga va vavisa i vatswari va ni vana va ni mimiti va ni vavasati yewo vona nkoka ku fika kwini inkomo Budpet. Inhlikani Brapet khalanga mathebuli maka Mr Chauke Shebeshit a tshame le fotsweni eke favor mendle favor a tlhaphinda mistekela anga yendla last se ngwana wa vanhu sweswinyana u qhwalile kola ka yena faka tshama le ekhotsweni le anga humi wayibona eke sweswinyana babalwele beba n'wana wa ku hlayisa miti sweswinyana u qhwalile anga koti ku endla nchumu hi kola ka yena wayibona Brapet inkomo bra alla Bushbuckridge. Inhlikani Budpet na Cindani na vayingiseri va MLFM ku angarhela Budpet ni nga rhandza ku hlawula ka leya Mr Chauke. Mr Chauke Budpet swi ya hi ku munhu i ti khomisa xinjhani kumbe i ti khome xinjhani before timhaka ta bili naswona swi ya hi ku nandzu wa wena wu fika xiteji mani in terms of the investigation, in terms of the witnesses, in terms of case ya kona ku fika ku progress ya yona so swa endleka va yi kuma hi ku ya ka nkarhi swa endleka va nga yi kumi hi ku ya ka nkarhi swi kambirhi Budpet nakona va langutisa ku munhu lowa i munhu wa njhani are you a risk to the public kumbe munhu loyi i nga jikaka mundzuku i hliphaleka va nga kumi loko va kha va ku lava so matikhomelo ma vona ma previous nkarhi wun'wani ma nga endla ku vatsoniwa bili na nandzu lowu va nga wu endla mi ta kuma ku very sensitive so a swi easy ku ma kuma bili hi ndlela leyo inkomo. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Aye mkhulu wa mina Budpet kwalani hayi Colonel Pasuluke kusuka mkopani ka vansati leyiwani loko ni yi langutisini kahle tatana Chauke timhaka ta vona a ti twali leti ti humesaka hi lava va vulavulaka lava va yimeli va vona va lava va swa vunanga lava laha lexi mi xi vonaka ku na envelope yi nga tsutsuma ehansi ka tafula va fanele ku va yi kuma a swi kona timhaka ta switwali sweswo va swi vulavulaka ku ri mfumo wa hina wu nga ze wu swi tekela nhlokweni ku ri xa twala xirilo xa vona a xi twali na katsongo vo va ta hi onhela tiko va lava vo va ta hi tlherisela ndzhaku a swi twali i Suluke kusuka mkopani ka vansati mkhulu wa mina. Aye minjhani Budpet mina vona leya ka mabena ya xave mabena leyiwani a ti tshameli kwale khotsweni a langutana na milandzu ya yena ku yena i faneke a tirhela ndyangu wa yena loyi un'wanyana yena a nga ku tweni ka ku vava ku a nga ha koteki nchumu yena ke yena ndyangu wa yena wu ya tirhela hi mani a yi tshama khotsweni Budpet a ku na lexi ya fakeka xo a huma ta endla xona na yena luya na yena i n'wana wa un'wana n'wansati se na yena a tshama khotsweni luyani na yena leswi a nga xiswona swi nge he pfuki swi cincile se i vangeriwe vutsoniwa Budpet se a tshamise sweswi ya xava mabena ku duma a yi nduma Budpet danko. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisela Munghana Lonene FM sweswi tala
sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. amukelani murhangeri kusuka ka nhlangano wa vayimbeleri a Limpopo Mphoza Mashavele hi vona va ku bula na vona nhlekani lowu hi twa ku ve ri xiyimo xi njhani ve ri hikokwalaho ka yini va lava ku vulavula hi timhaka ta leti ti khumbaka xiyimbeleri Tatana Chauke hi ndlela yaleyo. Mphoza nhlekani Ahe Brapet minjani? i pfukile mi njhani? I forget, man. Let me start by saying condolences to the family. You know that one of our artists in our area, Gianni, passed on. I'm saying to the family and the Limpopo, in particular Gianni, may his soul rest in peace. No, indeed, we are mourning the passing of our very own Mr. Ndlovu, affectionately known as Kenny Bevola in Dalale. Yes, correct. Yeah, yeah. I can say swinene man. It's unguleni la ka ku ni mi vone ka TV namuntlha mi ri khoto. Yi herile. No, the court, we were on tea break. I'm sure now we'll go to lunch break. No, we are still busy, sir. What is happening actually? Yeah, a sudden change, Brapet. A manager from the Polokwane Correctional Service just made a surprise to us. We didn't expect her. She just came as a surprise to everyone. But anyway, we are ready for any surprises. No, mara ni byeleni ku n'weta ni hi tinqambi mi lava ku vona ku endleka yini, mi lava ku Tatana Chauke ku endleka yini hi vona? Prophet, remember today is Thursday, ne? Tomorrow we are leaving tonight to Durban. So we want the court to grant Mabena a bail so that he can join us to go to Metro FM Music Award and continue with other duties and go to operation as well. As you just heard yesterday or the day before yesterday, his art singing, Mr. Chava. Mr. Chava came in and testified that Mr. Mabena Shebe got time he must go for operation. So today you were saying or his attorneys rather, they will say abaku bafanele ba huma hi ba kombeleriwa ku ba huma hi bail hi mhaka ku ba fanele ba kuma vutshunguri. Actually, it started day before yesterday. So today, the attorney was cross-questioning the manager. I was just talking about the manager from the correctional services. So it was just cross-questioning. It was when you discovered she brought something that surprised all of you. Yeah, but it's not something that we don't know. It's just a procedure that she was telling the court that she according to her record, Mabena didn't actually about the leg injury in the pains, and then she said about the magistrate. I remember asked them the manager about the requirements. She did indicate that they are working with provincial government. But we recall during the accident of Shebe Mabena, Shebe was admitted at the provincial, but Julius Malema took her to Polokwane Polosho private hospital. So there is no way now as industry we can say or we can allow that manager to take Shebe to the provincial. No. He must go to a private hospital altogether. And who will be paying for that? Don't worry about who's paying for that. Don't worry, Brapet. The first time Malema paid the money. No one came and say who's going to pay. But even now we are saying Shebe Mabena must get a private attention or medical attention. So there's no way we can just allow him to go to the provincial hospital. No. It can't be. They must grant him a bail the same way. Yesterday, the same court released
two accused who shot and killed our Lukompo producer, Adifeli Maimel. Those two accused, they've been granted a mere 5,000 year short. A 5,000 day. They just killed someone. On the other hand, Sheba Mabena never killed anyone. Just attempted murder. But how long have you stayed there in jail? How long? Now, as the industry, we do things. We are saying maybe there's a motive. There's somebody somewhere who's driving all these things to just make him. Okay, mphoza na ku ya mavengeleni mani ya mavengeleni la ku vuya ni twa ka n'wina ku n'wina mi yima na Shebe kumbe mi yima na loyi a nga twisiwa ku vava na kambe loko hi vuya mavengeleni mo ni khomela tani loko Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi vulavula na nhlangano wa vayimbeleri kumbe swiyimbeleri swa le Limpopo hi rito ra tatana Mphoza Mashavela ni khensile ku mi ni khomele tani ma swi tiva ku va n'wina tani tinqambi mi fana na hina vahaxi hi haxela vanhu van'wana na tinqambi ti tlangela vanhu van'wana mi nga kuma ku na luya a nga twisiwa ku vava hi nqambi ya n'we ile ku i un'wana wa lava mi seketelaka tanihi tinqambi se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini as artist movement mi choose your artist over your supporter? No, Brapet, don't put it that way. Okay. Look, our mandate is to protect the interest of the Limpopo artists. That is the first mandate. So we are advocating for the Limpopo artists. So we do respect our supporters. We do listen to the supporters. So, but the supporters must also respect the association. So there is no way we hey, are Madam Poza, citizens. Was it not supposed to be? Because when you talk of attempted murder, it's a big case. Attempted murder is a big case. You nearly killed someone. So you nearly killed your supporter. So why were you not neutral as the movement to say, we know you are our artist, we know you are our supporters. Mulao auche. That's it. No, it's horrible. No, command phone yale kahle Mphoza na mntwana yotwa mkangu no vula kahle. Brapet? Yeah. I want to make something clear, ne? Yes. We went to the family of the victim. So we went there just to. I remember I was joined by the father, Shebe's father. So we went there as the parents, as the association, to say whatever happened. Yeah, as you know our culture, we must sing ngangaye. Kasi I don't know with your language ngangaye. It's like we are not happy with this situation, but as we didn't take side. I went there, remember. So even now, we are not interfering with the case. We are saying let them grant Shebe Mabena a bail. You are saying it's attempted murder. It's very serious. But look, Brapet, yesterday, I'm telling you now, 2 suspects committed murder, but they've been granted bail. So what? The difference will be a lot of things. Of course, you know the history of your artist, Botim Poza. The circumstances and context will be different. No, but we're talking about murder. No. When you commit an offense in South Africa, you are entitled for bail. We agree. Minalo and I will agree on that one. No. But then the difference is what kind of a person is applying a bail. That's another thing. So the other thing would be, okay,
this one has this history, that one does not have that history, this one has got that history, and so on and so forth. That is why those are the factors. I swilo leswi khumbaku timhaka ta ku sweswiwani ku fanele ku va na bail kumbe yi nga vi kona. There is no way we can write Shebe Mabena off, because you can agree with me. No one is guilty until proven guilty. 100%. Exactly. So, but then why, my question, let's go back to my question, which you are not answering, Tate Mpoza. Why are you choosing one over the other? The other one is your supporter as musician. The other one is a musician. Why didn't you let it go and say, Molao auchie karulo, naritse? We are sent for the court, grant him bail. I court. So remember, like I said, our interest is to advocate for Limpopo artists. So there is no way we can go to. That's why you advocate for Limpopo artists even when they alleged to have broken the law. No. Don't put words into my mouth, or don't mislead the public. So if you can just listen, if you can just check some of the cases that have been brought to court. Shebe went to court. So those cases different. It does some technicalities of the investigating officer, you know. Yeah. So Shebe that previous attorneys, they but those cases Shebe went to the court. You know, the issue here is I'm happy that Limpopo artists have an organization of which there is a leadership to say we will advocate for your plight. That which I agree. That is why when there is Mapungubye, you will say, oh yeah, Arna, we don't have our artists. When there is Shitonga Music Awards, hey, put our artists. When there is Royal and so on and so forth, which is good. Yeah. So my question remains, does it mean as the movement, as artist movement, you are saying to your supporters that even if an artist will break the law or will be alleged to have broken the law, we will still support that artist? Is that what you're saying? No, Prophet. No. Look, like I said, let's not mislead the public. Ne? What we are saying is for the court to just grant at least a day, and then like those two criminals killed our artist last week. So there is no way they can be. But you are saying I'm misleading the public. Misleading the public how? Misleading the public how? Because when us as the movement, we are supporting Shebe and say you must do wrong things where we'll come and represent you. No. Okay, is it not wrong to grant him bail? Remember, we are working with even promoters, right? During December, for the whole of December, bracket, Shebe, I don't recall how many gigs he just missed. So most of the promoters, 90% are from Limpopo. So Shebe and Mr. Gigi, the promoters also Badian Basafar. So that's why we are saying, Busega Wija, grant him bail as a Maya perform, and then Ota Shega into Adiran, Alicante. So, Mara, for them to operate like that, even now, we are going to Metro FM. Mara, still, we said to Metro, we are not happy because if you can check that lineup, there is no single artist from Limpopo. But you check Royal Parapala Music Festival. DJ Tira was there. I remember I was there. Some of the Zulu artists were there. Some of the artists from Joburg were there. But now we are leaving to Joburg. Our Limpopo artists. Nisarele 30 seconds, Tatana Mashavel. Now, when I Shebe, I perform.
lava va nga mutwisiwa va victim mi nga ya n'wina na papa Sheve na va mani vona mi ri va endla yini loko mutswari wa vona kumbe buti wa vona kumbe papa wa vona a nga ha tirhi va endlisa ku yini vona mi va pfuna njhani? Look, Brapet, like I don't want to interfere deep kara case, ne? And I'm sorry, I have to test the flight. I'm leaving to Devon. I don't have time. Okay, no, it's So, fine. in conclusion, Brapet, we respect that the family of the victim. Like I said, I communicate with the brother. I can call and say hello, hi, how are you? We are keeping our distance. Remember, according to the law, we can't even interfere. You see, so we are letting the court on the law to do whatever. So, but Tina, we will keep on supporting our member because we do believe there is a potential there. So there is no way we can just say no. We'll be killing our own. Yeah. All right, Mpoza, safe travel to Durban. See you when you come back. No, thank you. I can tell Thank you so much. And then to Braken's family, may his soul rest in peace. It's just unfortunate because we are out of the province, but will come and pay condolences as soon as we are coming back. No problem. It's just something from Ghana London FM. Mpoza Mashabel. Makume na rot minute letinga sala ta ngwini. Mano zama ku ni mi butisela sungwana. Kame ngwina mirgini. Teto tumaga ta tekura ngwe. Anda ka tlong maga ta mangem saba aura mbiri nhleka. Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane Hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Ukayelele eka Afrika wa vulavula Aye minjhani boyphethe na muhumelerisi kwalana hambileswi tihloko mhaka na nga yi twanga kahle mara ntwe nga ri mulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti 1 eye man ti layi hi tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Mkhulu wa mina Botphethe kwalana. Hayi Colonel Pasuluke kusuka Mkopani ka Vansati. Leyiwani loko ni langutisini kahle tatana Chauke timhaka ta vona. A ti twali leti ti humesaka hi lava va vulavulaka lava va yimeli va vona va lava va swa vunanga lava. Laha lexi mi xi vonaka ku na envelope yi nga tsutsuma ehansi ka tafula. Va fanele ku va yi kuma. A swi kona timhaka ta switwali sweswo va swi vulavulaka ku ri mfumo wa hina wu nga ze wu swi tekela nhlokweni ku ri xa twala xirilo xa vona. A xi twali na katsongo. Vula ta hi onhela tiko va lava, vula ta hi tlherisela ndzhaku. A swi twali. I Suluke kusuka Mkopani ka Vansati mkhulu wa mina. I na mali misa luya. Hayi but hayi kona but na nangona lo wana wu ndile swi mi swi endlaka no thanda kamberi mi tlhe mi byela ku n'wina mi le Mukopani ka Vansati ku yini ni vula ku hayi kona no Mukopani ka Vansati hi vanhu Aiko 0860 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM command matsalan general wa African National Congress ku nga tatana Fikile Mbalula vele ku vulavuleni hi mbuyelo wa nhlengeletano loyi ko ya National Executive Committee ya African National Congress yo hlawuleka leyi ayi vulavula hi timhaka ta xiboho xa the South African Communist Party ku va yi teka xiboho xa ku va yi tiyimela hi yoxe a nhlawulweni ni vona va kha va swi komba laha ka nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga channel 404 kambe hina hi la ku twa n'wina ku n'we mi khomete hi timhaka hi mhaka leyi nge le ku buleni hi yona mi va twile Mphoza hi vulavule na vona mi va twile Good Enough Mashego hi vulavule na vona sa hi vulavuleni hi ta timbirhi hi twa ku mi ri yini un'wana hi loyi nhlekani Enxikani mahaxi muyingiseri
minjhani hivalava hi ngo vona papa ni kona ni nga se sungula ku vulavula ni khensa interview ya ku koma leyi mi nga va na yona Mphosa a khensa yi ve kahle swinene hi kote ku swi vona ku vayimeri va swiyimbeleri a va va sapoti vanhu lava va yimelaka xa vumbirhi lexi nga va ku xi vulavula hi lexi milandzu ya hambana ku na leswi va swi vulaka ti-schedules 1 to schedule 5 that itself swa vulavula ku nandzu lowu serious ku fika kwihi and valawuri va makhotso va na xiavi xo karhi xi va xi hlamuselaka eka magistrate and magistrate loko a fanekele a nyiketa mubohiwa bail ku na swo tala leswi a swi langutaka swin'wana swi favhela loyi a bohiwaka ku a va ri safe xin'wana xa ku hetelela vutshunguri byi kona na le makhotsweni swi nga khataleki munhu loyiwani i lava vutshunguri bya njhani hambi a lava bya private wa byi kuma mara a via through the correctional services side se hi ri vanhu va public hi fanekele hi swi tiva sweswo na ku swi twisisa na ku nandzu lowu a nga wu endla Chauke wu serious ngopfu swi ngo tsakisa va lava va n'wi yimelaka mara vinyi va n'wi twisisa ku va nge tsaki hi swona se loko court yi nga koti ku n'wi nyiketa bail hinkwenu a tsaka loko yi nga n'wi nyiketi bail hikokwalaho ka yini mi tsaka hikokwalaho ka yini mi tsaka ku na van'wani va nyikiwaka ti-bail ku fana na xikombiso xi komba ku ha swi tiva ku nandzu wun'wana na wun'wana wu na swikhedzekhedze swa voho kambe nawu wa tiko leri wu ri muafrika-dzonga wun'wana na wun'wana u na mfanelo ya ku kuma bail loko a ha yimele ku tenga so i ntiyiso Mashi a na ha ri ku vulavuleni ku a hinkwenu hi tsakelaka ku va nga kumi bail at the same time na hina ha tsaka loko a nga yi kumi bail van'wani a hi tsaka loko a nga yi kumi bail so voko ra nawu kumbe matirhelo ya makhoto a ya fani ku na sayini yin'wanyana va yi kombisaka kwalaha ka tikhoto yi vula leswaku khoto yin'wana na yin'wanyana yi na matirhelo ya yona hi nkarhi wolowo and xin'wana futhi nga kona na history ya yena Chauke ya counter va swi landzelela swo hinkwaswo ku zi nyikiwa ya bail siku ro karhi nga yi hloniphi njhani so swi va ku hi nandzu wa sona nga swi koti ku nyika bail swi nga ndlela hi ku nyika bail vanhu va ku dlaya handle so va languta swo tala ngopfu ka sweswo se a ni ta tsaka ku loko ho nyika nkarhi aka vachuchisi na magistrate va tirha ntirho wa vona swi ta hetiseka swo leswi inkomu ni mi tweli papa ni khensile ngopfu swinene tlhelo rero inkomu I can't. 0860002543 nongonoko hi le ka Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM ntwa van'wana va ku MLFM hayi ka hayi MLFM hayi MLFM i swin'wana Munghana Lonene FM hi hina enhleka ayi kalanga mpfukeni papa mina hi pfukile hi ngova pfukile mina eto novela la Polokwane ya man mastiva ku ka timhaka ta ni la ku vulavula ya kokwani ya Mr Chauke leyi no loko mi la ku va ka swivula novela ai katsongo mi retile kambe yena ni mahlweni no yeah this street Mr Kalanga you know loko swilo swi nga se ku fikela ne oko wena ku nga ri swa wena ni vula ku a hi tekeni mikondo ya ka va muti wa mutwisiwa ku vava na mbyela na lava xivhakachi xa n'wina lexi ni tsakisiwe hi mavutiselo ya n'wina ku mutwisiwa ku vava yena hi ku i sapota ya vo n'wina a mi na mhaka na yena na na mbyela ku vova lavaya a va vhakini kwalani namuntlha mi ka mavutisa loko a ku yo endleliwa vona kumbe ku ri family ya vona swi swo vangele ku swi vulavuleni kwalani a va ta va nga ri ku swi vulavuleni sweswi va swi vulavula hi mhaka ku xiyimo a xi le ka vona ku hava munhu hi nga ta tsakela ku sweswi a twisiwa vanhu ku vava and then i khale munhu wa ko a ri careless hi kha hi swi vona masiku hinkwawo ni tsundzuka ku na siku rin'wana ya ti-video no ka ni nga swi tivi ku xibamu xa ku a xi ri xa mampela kumbe a xi nga ri xa mampela ni nga xi vova ka va xi humesa stagini Mr Chauke so yi na nghozi nyana na hambi ku ri ku va huma sweswi va tikumi va va ka accident mara a va vuyangi va dyondza nchumu laha loko va vuya hi laha a va fanele va dyondzi kona so ku na swilo swo tala leswi kombisaka munhu yaloye na hambi vo va n'wi chucha a ku na ku dyondza laha ku nga ta va kona so hi nga yi leswiya swa ku hi ku munhu u dumile a hi tekeli mikondo ya lava va muti hi ku loko a swi va swi kha swi endleliwa hina ke kumbe ku ri mina kambe na
yena phela ina muti se muti wa yena na wona phela wu lava ku hanya ku wu lava ku ta ku a ya tirha a va kota ku nghenisanyana swin'wana va kota ku dya rixari ya mahlweni. Kalanga loko no va ni ri na muti ni kha ni nga ri papa wa kahle swi vula ku muti wa mi wu ta safa wu ta safara muti wa mina ku munhu u na muti loko a ri ha mahanyelo munhu a ri na muti swi vula ku muti wa hi wu ta safara. I masiku Chauke va kha va endla sweswo ku na ti-video to tala va kha va assaulta vanhu va kha va bukutela vanhu va kha va nga teki vutihlamuleri ka timhaka leta vona so na namuntlha hina hi ri va nawu a va tirhi ku nga yi hi mhaka ku mani u dume ku fika kwihi ende loko mo langutisa munhu wa kona u na influence ngopfu ka vanhu vo tala especially vana lavatsongo ma ende so swi vula ku vana lava hina lava va dyondza ku munhu wa dyoha a tlhanga endli nchumu. So va hlayini ni vula ku swi leswi a hi swi langutiseni hi ndlela liya yo loko a swo endleliwa mina ke nga yi hi ku mani i mani. Nametwa botome nimitwile botome dang Kalanga inkombo tomena kensa nomboro i 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la ile ka munghana lonene FM makomba ndlela i 18 minute ayiseba awara ya mbirhi n'wana mi ngiseri hi loyi nhlekani njhani buti njhani papa mina ni pfukile n'wina mi njhani buti hayi ringeti a kensa na ku hlamula ka leya Chauke vonelo ra me i ku leswi swi nga xiswo hi ku ya loko hi languta timhaka ya masayiti hinkwawo na ye wa deserve ku va a kuma bail a ni wa ha ri muhleketeleriwa hi ku swi nga endleka ku heteleleni hi kuma ku ri a nga endlangi swilo leswiwa ku ri loko ve wu endlile a va n'wi gweva a voniwe nandzu loko ve va xo ku ri wu endlile mara loko a swi va xo wa ha ri muhleketeleriwa a nyikiwe bail ku fana na van'wana a ni yimi na swona mahanyelo ya ye a ni twani na wona a ni yimi na swona leswi a swi endlaka na swi twisisa mara loko hi la ku ya ntiyisweni ha ti vona ti-case to karhi ta vanhu vo karhi lava hanyaka vutomi byo karhi va swi endlaka siku na siku mara va nyikiwa even ti-free bail va continue va endla va tisa vanhu ku vava va endla migingiriko ya va ka yi nga ri kahle why vo va nyikiwa bail kambe se mi vula ku yini sweswo njhekanjhisano lowu ta hi tlhelo rihi mi vula ku hi swo swa kahle leswi mi vulaka swona swa kahle i ku va na ye a nyikiwa bail leswi a swi endlaka a swi kahle a ni yimi na swona loko ku ve se va n'wi vona nandzu a va n'wi gweve mara loko ku ve a nga si voniwa nandzu wa ha ri muehleketeleriwa a va n'wi nyike bail kavula ku nyikiwa bail munhu wa nyikiwa kambe a ngo nyikiwa nje bail yi nyikiwa ku ya na hi swivangelo leswi swi nyikiwaka ku wa swi fikelela ke swivangelo sweswo loko nga swi fikeleli swi vula ku nge kumi bail loko ku ri kumbexani i ta nyamalala ku fana na van'wana va nga nyikiwa bail va nyamalala phela loko ti-case ti ka ti tengiwa ti va kona i dyondzo ku va kha ku dyondziwa ku heyi matsundzuka hi nyike mani bail a ri na xiyimo xa muxaka lowu i fambini swantswalo loyi wa ni nga ha n'wi nyiki se mi nge vuli ku a hi n'wi nyikeni hi mhaka ku mi nyikeli ya i va famba mi nyike xikombiso xin'wana xa kahle ngopfu i ku ri xikombiso lexi mi nga xi nyika na mehe lexi ni nge le ka xo ngopfu hi mhaka ku ri vanhu lava ni vulavulaka ni ku swa humelela hi a hlangana na swona ku na vanhu van'wana butpet va hanya hi vugevenga almost every day ni nga nyika xikombiso vanhu lava maybe va ku tekela vanhu swa voho ku na ti-case to tala ta vanhu lava va ku targeta vanhu lava va ti-pensiona va ti-rafu va yini va famba va nghenela tindlwini va va tekela mali namuntlha loko a khomiwa u tswarisa vito leri munhu loko a khomiwa a tswarisa vito leri mara hinkwako kwalano u famba a kuma ti-free bail ma ni twisisa so luya i munhu loyi nga ku u le ku tivekeni laha tikweni a swi leswi n'wina ni vona ku nge ti amile ku swi twisiseni i ku nandzu wun'wana na wun'wana wu va koho wu tiyimela hi woxe loko a mi kota ku twisisa sweswo a hi nga ta fika la ka ku ma swi vona swin'wana mani hi tshama nandzu wun'wana na wun'wana wu tiyimela hi woxe loko khalanga a khomiwa sweswi a ku langutiwa ncindani kumbe wa mani ku langutiwa khalanga a ri yexe loko a langute ku khalanga a ri yexe swi vula ku loko ka ku jikanjikisaniwa ku ta jikanjikisaniwa swi langute mani khalanga se n'wina loko mi ze mi kokakoka na ku ma va vona lava va nga yini mi swi ndle nga ri milandzu leyi ya hlangana a hi swona a yi hlangani butpet leswi ni nyika xikombiso ku tani hi vanhu hinkwerhu hina timfanelo to ringana
ano ringananisa milandzu ni nge ringananisi nandzu wa robbery na wa attempted murder mara lexi ni ringeta ku kombisa i ku ri swilo leswi mavulavulelo lama ni ya nyikaku vonelelo leri ni ri nyikaku ni nyika ni karhi ni fambisana na swilo leswi swi ni nga twa vayingiseri van'wani va karhi va swi hlamusela swikombiso swa vona ku ri loko ku ve va yi veka hi tlhelo rero na va langute na tlhelo lerin'wanyana hi nga languti tlhelo rin'we ntsena a ni vangi ni langute case liya yona direct hi ku ni va ni karhi ni hlanganisa na mavonelo ani loko vayingiseri van'wana va karhi va nyika mavonelo ya vona na mina ni va ni karhi ni dyondza swin'wanyani na ku twisisa swin'wana ku ri okay va vulavula ntiyiso munhu loyi i mahanyelo ya yena a hi case ya masungulo mi hlamuserile na n'we muku a hi case yo sungula a endla swilo swa ku fana na leswi i swilo leswi nga ku se manje swi tolovelekile ku u hanyisa xisweswo okay i ntiyiso ende a hi hanyelo ra kahle mara hi vulavula hi ti-attempted murder mara ku na tin'wani mi kuma ku ri munhu u endla timeta kumbe milandzu yo karhi leyi nga ku yi hetelela yi veka vanhu van'wanyana ka vutomi bya ekhombyeni yin'wana hi ndlela yin'wana yo chavisa mara va hetelela va fikelela ku va nyikiwa ti-bail kumbe even ti-free bail swivangelo ku va ku ri yini xivangelo Bootpatman nge chavi ku hlamusela leswi xivangelo ka leswi mina ni nga hlangana na swo ka swiyimo swo tala leswi nga hlangana na swo I think ku na nkarhi wun'wana ni nga tshama ni mi rhumela email a ni tivi ku mi loko mi nga hlangani na yona kumbe njhani mara a mi kotangi ku vuya ka mina nghenani makeni xivangelo ku va ku ri yini ha nkarhi la xivangelo ku va ku ri na ku vanhu lava va ku va khome ti-case teto a ni loko n'we sweswi ni va ni khomiwile munhu loyi a nga khoma case ya mehe u fanekele a vulavula ku ri hawa munhu loyi ni kombela ku ka ni nga ti tivuli vito munhu loyi u fanerile ku kuma bail hi lexi na lexi na lexi na lexi kumbe a nga fanelanga ku kuma bail hi lexi na lexi na lexi na lexi mara loko me no za ni n'wi khomisa xo karhi munhu luya wa swi kota ku fika a vula ku hawa n'wi nyikeni bail munhu loyi hi mhaka xivangelo lexi na lexi na lexi so meaning ku ri swa ha ri kahle leswiwa swa ku corruption kumbe swin'wana swa ku va swi motivate swo karhi ku ri munhu a n'wi tikiseleni hi nto karhi lero mabela a nga a badi ra ku munhu loyi a nga khoma case ya yena a nga le ka sayiti ra yena kumbe a nga le ku n'wi twisiseni okay loko ri ku a nga le ku n'wi twisiseni swi vula ku loko hoxe i le ku tshoveni nawu ni vula loyi a nga khoma case i tshova na we Bootpat a ni tivi ku ri no tsandzeka ku veka mhaka ya mehe hi ndlela mata mina ni vula yini hi leswi a nga le kumeni bail hikokwalaho mi chava yini ku vula ku loyi a nga khoma case ku nga va ku ri munhu loyi a nga le ku landzeleleni nawu swi hela oh yeah that's in a case hi ku loko muku a nga va nga ri ka tlhelo ra yena miri hi marito man'wan'we miri i le ku tshoveni nawu i tshova wihi nawu nawu a ni vuli ku ri u tshova nawu that's why ni ku loko ni nga swi veki kahle ni kombela ku khomeriwa for sweswo ni ringeta ku kombisa leswo swa ku loko it's either ku va ku ri na loyi a tshovaku nawu ku va ku ri na loyi a landzelelaku nawu mara ka nkarhi wa sweswi mo ni ringeta ku hlamusela ku ri a ni sure ku ri loyi a nga khoma case ya Chauke u landzelela nawu kumbe a nga landzeleli nawu na hina mina n'wi heleka kwalano mina n'wi a kumana hi mhaka ku hinkwerhu a hi na wona ntokoto wa nawu kambe hi tihlo ra mina ro ka ri nga pfuni nchumu loko hi ku langutani kha ni hleketelela mutwisiwa ku vava mina la ni nga tshama kona a ni ta ku kumbexani i landzelela nawu kambe a hi nge swi tiyisisi hi ndlela yaleyo hikuva hi swi tivi kambe ni khensile tlhelo rero buta mina khume n'we timinete a yi se ba awara ya mbirhi nongonoko i Afrika va vulavula a hi vulavula un'wana hi loyi ni hleka Kalango aye mpfukeni pa hi pfukeni hi nga vona hayi pfukeni mani ni kombe ku khomanyana leya Tata Chauke leya Tata Chauke le Khalanga a ni voni na ku supa futhi hi ku ya hi mina na hambilele moyeni a yi nga vulavulongi yona because hi leswi va lavaka swona leswi ma swi languta ku vulavule mindziri wun'wana ku wa moyeni a khale ngopfu va vulavula hi timhaka ta mali problem leyi nga koka hina vanhu vantima i mali Khalanga sweswi mali it's like hi tirhisa ku xava xin'wana na xin'wana a ha languti dignity ya hina ya vumunhu kahle kahle loko mi languta na papa va lava mi kha mi va interviewa kwalano ma swi vona ku ku na xikhwama xin'we kumbe swimbirhi swi nga tala hi vulavulelo ra vona because a va swi tivi swilo leswi va swi vulavulaka hambo loko mi vutisa ti-question a va hlambi because a swi na procedure swilo leswi va swi endlaka va ngo ho no
no mi hlamula xin'wana na xin'wana lexi ta ku mihleketo na vona because i xi xa kumbe xo sungula ka swa vona leswi va swi tirhaka ku va hlangana na swo fana sweswo hi mhaka yele ya mali kala loko hi vulavula hi Mr Chauke i munhu wa ku famous obvious ku nghenelele timhaka ta mali that's why mi twa va vulavula i loyara ntsena yi yimelela ku susa wrong khalanga because yi lava mali i ntirho wa yona mara munhu wo fana lava i vanhu va hlangana loku va ku i hlangano wo yimela etikambi wu include na vanhu na community because tikambi i part of community but u nge defend the wrongdoing because yi endliwa hi artist ya wena u yimelela forgetting ku ri artist yaleyo yi kula because of community. So ani hi swo ani va vutisa swona a swi koteki ku mi yimela tlhelo na mi ku hi tingheni nawu a wu teki ndlela ya wona a va nge swi koti khalanga because leswi va nga nyikiwa swin'wana swi se mi ya ehla ku yini la mi ya ehla ku va nyikiwe hi mali va nyikiwe ani mati loko no yingisela mavulavulelo a va tata ngopfu mhaka ya ku munhu lowani u na sponsora he sponsora a ku tala ngopfu ti sponsora la va hlangana kwihi na sponsora swa artist vona va hlangana kwihi a ni va lava ku na yena timfanelo ta yena tanihi munhu ti tekeriwa nhlokweni phela a swi vuli ku Afrika-Dzonga swi veri i mulumbiwa ku miehleketeleriwa ku kondi voniwa nandzu a wu na nandzu ku kondi voniwa nandzu kulukumba loyi va n'wi yimelelaku hambiloko mi n'wi tiva khalanga na loko mi nga n'wi tivi swiendlo swa yena vhele swi dumini ku tele swiendlo swa wrong leswi a ku ti vulavulela hi ku ya hi nawu khalanga leyi a wu yi tshika nawu nge pfumeli kulukumba loyi va nge n'wi nyiki bail a nga yi deserve vhele because of his behavior so va tshikeni va ti vulavulela yaleyi va nga pfumbarisiwa yona a va yi va yi dya mara misa loyi a nge humesiwi a nge yi kumi bail khalanga a nge yi kumi total a nge yi kumi ku ya hi nawu masitwaku minduku ni nga mi tlangela xi lexi a kume bail n'wina ni mi kandziyisini ni kha ni mi tlanga loko vuyiseriwani i te a nge yi kumi khalanga a ni mi tweni mavoko a nge yi kumi se ni kombe ku hi nge se huma khalanga ku na yin'wana hi nga za hi vulavula hi yo lasi khalanga mi ku mi ta yi khumba na yona a ma ha yi khumbangi mativa ku ndanani yini loko mi lava ku vulavula hi leti na leti tanani ku nga swi bahafu ku bile awara ya 12 lawani mina na n'wina hi famba la se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero wa mina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi amukeleni n'wana mingisero lo nhleka njani hi pfukile boto wa mina n'wina minjhani hi pfukile a ni na ku khumbanyana leya Chauke leyi a hi papa ya no swi vava ngopfu bothete ku va mi kuma ku ku na mutswari kumbe maxaka ya va twisiwa ku va kha va yingisela nongonoko va twa ku ku na vanhu lava va tsakelaka ku rhunga ku xiyimbeleri xi nga humesiwa ivi ku tlhela ku va na rin'wana sayiti ri vula ku ri ngi vatswari kumbe maxaka ma xiyimbeleri ma twa van'wana va kha va a nga yi deserve bail mara loko hi languta mhaka ya ntiyiso kumbe hi languta leswi swi nga humelela leswi nga humelerisa xiswona a swi fiti ku mavonele ma mina se ni ta mavoneleni ku ri Chauke a nyikiwa bail hi swivangelo swa ku every time ku va na maendlelo ma muxaka lowu ya ku munhu a famba kha a duvula la a duvula le swi ngo vonaka sweswiwani swi ri kahle ku a nga fita ku kuma bail ku ya hi van'wana vanhu lava va swi vonisaka swona until ku fika laha ka ku loko se a humini a tlha a endla the same thing because a hi nandzu wo sungula hi nandzu wa mbirhi ivi mara sweswiwani se swi ya khumba a kaya ku ri n'wana wa n'wina kumbe xaka ra mina kumbe xaka ra n'wina so sweswiwa swi twa ni nga kumbe ka ha ri miravarava wa ku a n'wana na n'wana a nga yi kuma bail South Africa mara loko mi languta timhakeni ta danger leyi nga kona ya ku munhu a huma njhe ivi nawu wu nga ha landzeleri ku languteriwa timhakeni ta ku hi mhaka ku i xeve xiti kumbe i mhaka ku i tiveka hi leswi na leswi ivi se ku tirhisiwa veri ncini vutitwi kumbe switwi instead ya ku va ku landzeleriwa nawu swi ta onha tiko ende swi ta onha nawu
se ni tlhela ni la ku lunghisa yin'wana a ni tela ku lunghisa mara a ni tela ku la ku kaneta muyingiseri un'wana a nga vulavula timhaka ta ku vanhu va tsarisa mavito mo hambanana loko va khomiwa a swi na ntiyiso leswiya hi mhaka ku loko mi twa marito va ku munhu loko a khomiwile tintiho ta thyaka ku va ku langutiwe mhaka ya ku loko a khomiwa hi fika ku fika ku tekiwa tintiho ta yena meaning ku loko a tlhandla nandzu futhi a ka ha languti a ha tirhisi vito leri ra ku hita ku munduku we phete munduku we hlamalani hi languta tintiho se loko va phivha laha tintiho ti huma ti fika ti ku wena na nandzu wo fana na lowu mara ehansi ka vito leri i swin'wana swa swivangelo leswi endlaku munhu un'wana a tsandzeka ku kuma beli mhaka ku i tirhise mavito mambirhi mo hambana mara ku ri ku i te yena kumbe a nga na nandzu ivi nandzu wu ya kumeka a ku hi ku va ta ku vutisa ku i tshame ndla nandzu wun'wana ku hayi va ku vekela tintiho la se loko ti fambile tintiho ti vuya ti ku hoko wena i tshama i kumiwa nandzu wa yini kumbe i tshame i khomiwa sweswo swa ku taniya ya so sweswo swi fanele swi twisiseka atikweni ku nga vi tirhi swilo leswaku ve ri munhu i tiva mani a nga khomiwa a fika ku hi hlawulani munduku a khomiwa ku hi rivalani i le ku a nga jikajikisi hi swona a swi na ntiyisi sweswo vanhu va nga zi va hemba kumbe va misleader vanhu la moyeni loko munhu a khomiwa tintiho ta thyaka ende tintiho leti ya ku tirhisiwa tona ku la ku languta va nga ku tshika va tsala statement va xi teke ku mina a ndzi tshama na xibama ni xi tivi no sungula ivi loko se tintiho ti vuya ti fika ti ku komba milandzawu ya 7 un'we wu endle KZN un'we wu endle Limpopo un'we wu endle a Polokwane a swi tirhi leswiya swa ku ve ri ku tirhisiwa mavito so loko ni kha ni hetisela ni kha ni vuya ka leyiwa ngopfungopfu i ku mina ni bili ya mi yi vavisa hi mhaka ku loko a nga swi ndlangi ro sungula a nga swi ndlangi ra mbirhi ivi hi pfumela ku ve ri beli impela a yi kumi hi mhaka ku a nga swi voniwa nandzu ku ve tivhidiyo ti kona leti hi ti vonaka hi matihlo ma hina na yena u ti yimiserile ende i tlha vulavula hi swona ku yena ekamberini very i navele ku first degree murder ti kona tivhidiyo leti a kha vulavula hi swona straight a nga za yi kuma first degree murder hi mhaka a nga za dlaya munhu so far wa ha lo duvula munhu a nga za se loko u vuya fika a dlaya makhelwana I don't think the energy will be the same ya ku vula ku a yi kumi bail mhaka ku a ni ku phela leswa bail na ku teka un'wana mingiseri la hi kha hetsela ku na mhaka leyi ya ku un'wana na un'wana munhu na mfanelo ya kuma bail vutomini loko nawu wa tiko leri se ku tsakela na ku themba na ku hleketelela swi koho na mi kumbe ni nga yi kuma bail ya wona i ntiyiso walowo ende i timfanelo ta munhu mara timfanelo leti nga limitiwa ku ya hi ku onhe nandzu wa njhani ende sungula kumbe wa mbirhi kumbe wa vunharhu so swigedzegedze sweswo hinkwaswo swi fanele swi langutiwa nga vheti hi hoxa rito njhe kumbe ke hi twa un'wana wa khetseli buti wa mina a hetseleni lavo 0860 002543 nongonoko lowu i Afrika wa vulavula i nhlekani hayi botheni njhani papa mina hi pfukini n'wina minjhani hi pfukini hayi na timhaka ta kona se nkarhi wo hi siyini hayi mina a ni ta ku loko ri ku a ko va mina jaji ya kona a ni nga ta n'wi nyika bail botheni hi ku loko hi langutisa a ni va fanele va langutisa ku i ka ngani munhu loyi a kha a ona and then hi mhaka ku yena wa tiveka i na mali i fanele a grantiwa bail lava muntu wa ka vona ke lava va twisiwa ku vava va ku yini hi swona loko a ku ri yena a nga twisiwa ku vava a va ta ku luya a nga yi kumi bail hi ku yena wa tiveka i na mali kumbe i xiyimbeleri loko sweswiwa hi fanele hi famba hi ya loko kwala a ta va kha a performa kona hi ya njhani ku ri hi ku hi ta va hi kha hi dlayiwa na kumbe hi twisiwa ku vava nemetweri hi swona inkombo to mina cancer nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasi mina ni khalanga Pat Mathebula a hi tweni mangu misava awara ya mbirhi na mani nkosi na Chauke dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngobeni mana siku lana na mitiphinani a hi hlangane ni mnduku kusuka amasingita mo Giyani tata Eloisa Playfontein Musina kuyafika eBay3 hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makumbandlela